ka Jaintia Student Union hakas ngibalang kalakhanra naphang ki barjila ki bawan poi ai harilum Jaintia klem penbiang ki kot kisla ki babiang hakane ka jinglai khanra ka seng kalabe ya palat spangut ki barjila na kaleng karilum Jaintia bagan thup ndu amlarem jowai mi mentadu larembai berklirat ki bdei ki jaka ba ki barjila ki jilai bha ban syong bansa ban khayi hakini ki jaka bat keladon kumba khatsan spa atli ki baka JHDC kalai trading license hagis nem baladep bat kat kum ka jinglap ka GSU baki babun na kini kidukan barjela kimpat penthamai ki trading license kaseng ka penparu ka jinglengo banlap babun ki barjela ki UNOC ba labor certificate na kirang ba shnong ba secretary shnong haka ba kaseng ka penpau ka jingbitar ki ngelam shnong bakil ailat ban syong khayi klem kino ki kot ki babiang haka jing to kit jong kaseng lalap bak bun kidukan he kidai ki balale benami bat syamru badai na ka jingrap ki ngelam shnong ban ailat ikimender ba kinyo ban sengkam sengjam haka teka thain Smartphone plan dan film mobile ini masih bangun tu lembar kan abi bang goro hata yuk marang Pura itu gua terpura nih. Kang sangat ya. Kejadian itu masing matasi kedegatak keba ngipeni sa sorkar India basi sorkar Zealand ba gamdesu kapor ba pencupat basune keren bagi ba gamdesu kapor bagi nyelum jalan tan man kapor bende keren ni kaman IFP nasno barade kapor ba yo baro ikun sing balang ba kunjuru baro ke khat kejai unrio ba ade kapor ban pai kmat lagi habbe no lagi barjala negeri jongi daga kam lagi pau bat ispa teli ki jingalang keba keseng JSU rasong bat kuwe bat persing balang bat lagi pau teli ki meeting New Delhi hadu Shillong keba gila khot penekran bani beruta Union Home Minister Amit Shah lagi di sini beradab ke penjau bat penbitar yang ini kinoyelam jong JSU ngamsul ai ka press release tu sengi nama sutuo ka kata ya ka mensir kijing kari bagajat pendriu kijing sa hinpo hau ne uno yalam jong sakar India na po Delhi mentah kasni ngapa ba keren sai tang boy ngami na tu ka jaka wan tha salayen ben perkat ben lek baik nak hikam om be khtir ke JSU kalangnya kalak kedam mensyom kijingalang boper di wakot ke Sorkar Jala kalangnya kalak kedam bagi pak mare ini nagawi ke jaka sebagai jaka berat bagi kenta ben kenduk yang ini kehe jom kina po Delhi mentah kesngi iyo benbe hadu astamut ki bender ki basyom basa harilum Jaintia kejing kendrang yang ni kan kawan violence ndrai kejing kuat don hiwo tip hadu kawan mu karo em sket di trading license di labor license ini gitu wan di kap Islam MK au ki wan ni woki leni wo chong ni ka chnong yang gi ne bisngi dari yang janja student union central body the pak year di unit circle wat kejing ya uti yang di wobon ni member nampak central body dalam kerja yang tu jawai mi mentru dalam amlarem leret sibi tuan di kau kejing lalu ti yang kini bisngi kini yang kesai saya wobon ni kau trading license dan labor license ni dekat
Sekowi le warap sinasi wat cingcam yang besar. MU yo labor napok KHADC. Musnya pula kaman wan keren di sini. Kalam sang kolektif besar na back lagi kita kan untuk use lagi kan. Kaman yo labor kan ubi council wan keren itu ubi tuan ketau. Sinasi bahaya untuk agak jingkara trading license ni doan gubon gucak betul. Di penar di war man di buru yang ini nampak jantia. Ngakawi ke message uang itu. Wasnya bahaman nabi benami perkat di kon aktif di meret. Wajisien kesni yaduk uman binong kere igrkar ini. Kau pi ong pi dukan proof sa uto yang pi sekian dukan. Kesan milar ko ini dalai kamu bahai teh. Ina yang kesan ni to kajing sedang no ni. Isi urawan na yang kesan iro kharar so ni. Tawa tete wong pi largagi department labor department district council miye ga imban se hapla bi go to ble is kaman.